деҳаи ғезан яке аз деҳаҳои зебои хушбоду ҳавои водии зарафшон дараи моғиён мебошад. ин деҳа асосан дар назди кӯли вачағна ҷойгир буда аз маркази ноҳия 45 километр дур ҷойгир аст. деҳа соҳиби чашмаҳои хуштаму лазиз аст. инчунин дар атрофи кӯҳҳои сарбаафлоки даврич, лифак, нидод, бурси одина боқӣ ё пасток ва ғайра ҷойгир буда ба деҳаҳои хурмӣ, сор ва пули гирдоб ҳамсоя мебошад. деҳаи ғезан таърихи бою рангин дошта ба давраи давлатдории суғдиён рост меояд. далели ин гуфтаҳо дар он аст ки профессор Додихудоев чунин баён намуда буд ки яке аз нишонаҳои алифбои суғдӣ то ин замон устувор будани овози ғ мебошад. далели ин гуфтаҳо дар ин аст ки калимаҳои суғд, моғиён, ғезан, ғиждавра, ғарибак, ғӯйтан, ғазза ва ғайраҳо аслан суғдианд. кӯли вачахна собиқ аз ағбаи вачахна шурӯъ гашта то поёноби деҳаи сору хурмӣ ва моғиён доман паҳн карда дар як бари миёнаи он теппакӯҳҳо амсоли нимҷазира меистод ва болои он ғезан ном дошта ва аз рӯи мавқеи ҷойгиршавии ғезан то ҳадди шабоҳат дошта бар бандарҳои табиӣ ҳамчун бандар истифода шудааст. инҷо аз қадим бандарро ҳам ғезан мегуфтанд. дар асари машҳури таърихи табарӣ ҳам ғезан ба маънои бандар омадааст. чихеле ки восифӣ дар асари худ бадеъулвоқеъ чунин меорад ки устод рӯдакӣ дар асри 10 тавассути кӯли моғиён бо қаиқ савор шуда ба заврақаш яъне рӯдак мерафтааст. инчунин дар деҳа қабрҳое ёфт шуда буданд ки дар ин давра ҷасадҳояшонро дар оташ месӯзонданд, зеро суғдҳо пештар бо оташ сару кор доштанд. бо ин гуфтаҳо бояд зикр кард ки баъзан таърихи деҳаҳоро 500-600 сол ном мебаранд ки ин ба андешаҳои боло дуруст намеояд, зеро деҳаи ғезан таърихи дуру дароз доштаро дар бар мегирад. то ба имрӯз аҳолии таҳҷоияш маълум набуда аксар одамон аз зарметани Бухоро, Сумаки шаҳри сабз ва инчунин Рашна омадаанд. то замони инқилоби октябр дар деҳа заминдорони калон вуҷуд доштанд ки аксари заминҳои хурмӣ, моғиён, ёрӣ, киштуд дар ихтиёри онҳо будааст. имрӯзҳо бошад мардуми деҳа аҳли савод буда дар соҳаҳои гуногуни ҷомеа адои вазифа менамоянд. соҳиби унвонҳои номзади илми физика, математика буда дар донишгоҳҳои олии ҷумҳурӣ омӯзгор шуда кор мекунанд. ҳар сол аз деҳа тавассути маркази тестӣ 8-10 нафар хаткунандаҳо ба донишкадаву донишгоҳҳо дохил шуда соҳиби маълумоти олӣ гардида дар идораҳои давлатӣ кор ва фаъолият мекунанд. аз рӯи шумораҳои омории соли 2018 дар ғезани боло 1996 нафар ва дар ғезани поён 1700 нафар аҳолӣ зиндагӣ мекардааст. ғезанҳои поёну боло танҳо аз ҷиҳати ба якдигар ҷафс будан, ба якдигар алоқаманд буданду халос. ман аввал фикр кардам ки ин деҳаҳо ягон таърихан ягон часпоиш ё ин ки аз ҷиҳати аҳолӣ зиёд шудан дар яке аз деҳаҳо ба дигар деҳаи поинангӣ кӯчида бошанд, аммо ин тавр набудааст. танҳо номҳояшон якгуна асту халос. боз бархе мегӯянд ки аз ҳисобе ки номҳояшон якхела аст ба ҳар ҳол часпоиш доранд. ин чизро мо муайян карда натавонистем. оиди таърихи мактаби миёнаи умумии деҳаи ғезан танҳо ҳаминро тавонистем муайян кардан ки муассисаи деҳаи ғезани боло таърихи 77 сола дошта соли 1933 дар меҳмонхонаи мусодирашудае ташкил ёфтааст. ташкилкунандагони муассиса аввалин омӯзгорон аз шаҳри Самарқанд мебошанд. муассиса аввал дар шакли ибтидоӣ дар низомномаи маҳви бесаводӣ ташкил ёфта аз соли 1934 чун муассисаи миёнаи асосӣ бо ҳуруфи лотинӣ 7 сола амал мекардааст. аз рӯи маълумотҳо дар ду баст саводомӯзон омӯзгорони ду деҳа ғезани боло ва ғезани поён фаъолият доштанд. ҳамон муассиса аз соли 1947 то соли 1965 барои таълимгирии фарзандони ду деҳа истифода карда шудааст. соли 1970 чун муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ба қайд гирифта шуда муассисаи ибтидоии ғезани поён чун муассисаи асосӣ ҷудо карда шудааст. дар он вақт 15 нафар омӯзгорон дар муассиса кор мекарданд. дар айни замон муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 23 дар ду баст амал менамояд ки аз 8 синфи поёнӣ ва 7 синфи болоӣ иборат буда дар он 299 нафар хонандагон таълим мегиранд.
در مؤسسه 23 نفر آموزگاران که 9 نفر را زنها تشکیل می‌دهند، 14 نفر با معلومات عالی و 9 نفر با معلومات میانه آموزگاری کار و فعالیت می‌نمایند. مردمی افگار بینم این دلم خون می‌شود، محزون و ناچار بینم این دلم خون می‌شود. داغ فرزند است مشکل با فراق و سوز درد، مادری بیمار بینم این دلم خون می شود. کودکی بی جان گاها در لبی جویبار و رود، بانوی بی آر بینم این دلم خون می شود. این چی آفت بنده خود را خود به دار می کشد، مرده اندر دار بینم این دلم خون می شود. پاره می گردد دلم از دیدن اشک یتیم، پیش ناکسزار بینم این دلم خون می شود. عاقل از جبری فلک دیوانه گم کرده هوش، نزد مردم خار بینم این دلم خون می شود. غیزنی در شعر داری آتشی دردی بشر، پر زیغم آثار بینم این دلم خون می شود. اسلام جان محمودی غیزنی. در این 2 روزه دنیا با دوستان غنیمت، با دوستان جان و بهتر زی جان غنیمت. گردون بود چو میزبان عمر من و تو مهمان، تا وقتی رحلتی جان با مهمان غنیمت. از یار گر حلاوت از گل همه تراوت، از صلح و از سعادت ما را نشان غنیمت. شیرینتر از زبان و هم تلختر از آن نیست، نطق خوش کی دارد ما را زبان غنیمت. یک عمر همراه ما جان جوانی ما نیست، تا من ندیده پیری جان جوان غنیمت. به عشق زندگانی اما نخوش جوانی، با مهر زندگانی در این جهان غنیمت. یک عمر غیزنی را اندر سرای فانی، با حال خوش زیستن چون کامران غنیمت. اسلام جان محمودی غیزنی. یا همین جا من خطا بر اومدم یا با من خطا آدرس دادم. یا خود امروز سرسر این شب آمده هستم که عمده همینجا رسم. اون طرف ببینید بچه ها در کجا شتین. من همونجا بشتین و همینجا دارم. دلم همونجا رفتن است. برو فرو برو فرو. ما هم دیگه تا میاد دیگه جامی. و بچه من پرسیدم هم پیشتی همین که سر بالا میشه گفت من در برو فرو مردم. او را هست می؟ قرری نغزم. ای رای ما هم دیگه بچه بکنم. نه شما سری سری. نه خاله رحمت. ای دوست اگر قدرت ندانم کورم، ای دوست اگر قدرت ندانم کورم. یا از کرمی خلقی مسلمان دورم، امروز کی زنده‌ام بیا برداری من. امروز کی زنده‌ام بیا برداری من، فردا کی شود مجو نشانی گورم. گه دارو گه تار از دنیا، گه دارو گه بار از دنیا. احسان نام شما چیه؟ خیام. خیام.
شما چی نام داره؟ جامی؟ اینجا هم تو تماشا برام میتونی؟ چند بار برام میزنی؟ نداند قیمتی مردان اگرچند بچه ها بسیار برام میبینید؟ خفناک نید؟ خریدار است یا برای کار نداند قیمتی مردان اگرچند نمید بچه ها کجا برداشت؟ تلفن جر خریدار است هر روز خودتون احتیاط بکنید. ای دیلا با دوستان یک دم نشستن یادگیر ای دیلا با دوستان یک دم نشستن یادگیر با مروت بندیا ریرا ببستن یادگیر پیشتر احتیاط نیمه حیات بود، حاضر احتیاط همه حیات شدیم. با مروت بندیا ریرا ببستن یادگیر دشمنت رنگ جور اگر بینی به خوشحالی مرا بر سری با لینی به ماران گریستن یادگیر ای بر سری بالینی به ماران گریستن یادگیر شخصی بد اعمال را اندیشه پیوندی مکن شخصی بد اعمال را اندیشه پیوندی مکن زنجیر است پای رفیق آنت گذشتن یادگیر ای زنجیر است پای رقیب آنت گذشتن یادگیر
شهد به دستت آید به دوستان نوش کن کاسه ای زهر کیزه دارد شکستن یاد گیر کاسه ای شهد به دستت آید به دوستان نوش کن کاسه ای زهر کیزه دارد شکستن یاد گیر ای دلا با دوستان یک دم نشستن یاد گیر با مرونت بندی ها ری را ببستن یاد گیر یاد گیر انا همون شخصی که کفتاسو بده من یافتم کفته پرسیده راستیگه از 2-3 نفر همین چیزا من فهمیدگی بودم که یه خیلی مهنت میکنن برای طبیعت زحمت میکشن حتی از انا همین طرفی سوی استوده همون جنگلی که ما رفتیم از همینجا نظاره کرده میستن همون اکوی مرودبک در همونجا گفتن که خودشون که از همونجا استوده نظاره میکنن فلان جنگل فلان کس رفت خبر گیر این بود این شد اومدیم یافتیم از همسایه میشیم باغشون خبر میگیریم که چیکارو کردگی هستن گفتن که همینجا استودن میبینن که در فلان جا آدم من میگم که برم همینجا آدم رفت گفتن خیلی صحبت کردیم وای آخه دست جمعون نکنه نمیشد وای همون جایی که نگاه کرده که تو حقونی جنگلش زور شده است درختای نو رویده است عجایبات شده است اونجا با من اینجا پیستا پودا میشم اینجا بخاطر درختای میبینی فقط بورس است اینجا جای بورس نیست معمولا اگر نگاه بین نمیکنیم خود نمیمون این وقت ما همه اوره هم برای همین طبیعت شده گرفتیم چون که اورو برای طبیعت بسیار فایدهش کلام بردا کنی همین رستنی با بسیار کمک کلام رسونه برای همچنین هم بسیار مبلغ کلام صرف کردیم اوره برای گرفتن بعد پرسیدن داشتن شما اصل اورهتون فروش میبرید که من مراجعت میکنم کسی که اصل نکرد بیاد خودتون گیرد یک بسیار برادر هست نمیرسم بیاد از من میگیرد اصل تازه میبرم میفروشد من اسپید کرده یک کس داده نمیتونم همین میبرم میفروشند مغازه میبرده میفروشن اصل تازه میخه باشن نه ما میگیرن خب به هر حال در منطقه شد البته در منطقه یکی نورو سالیان دراز که میمونند اون وقت که خدا من اینجا پر میشد می اوریدم بعد از منطقه وچغنا ساکنی دهه غیزان اکوی عبدالامین بوده نه مرزا امین فقط نامشون گم میکنه همین نوا پر نامی هم که من خطا گرفتم اکوی قربان مرزا امین هستند میوه در کارشون می درخت در کارشون می مصلحت می منی اوری اصل می باید حتما خریداری کنید از جانب چیش به واسه مجده چی خبر به آب چی داره اینجا چنه برای همین جنگل شده با من اینجا چنگ کره راست کو بسیار سرش کامل ما اول بالاش بودم این اشیا بیشتر کلی دنگی بلند میشه بالا بریم به حضور نمیشه اینجا با همه جو جامعه دو همه هم برنده درنده خورنده شدن نمیشه احتیاط بکنه هم مثلا شکارچی بید شکارچی بسیاری است که اما شخصا من بیزار میکنم همه زمستون بود یا بسیار یا گلوف دیگر بسیار همه صاحب من کم میدینم من یکم شما دیگه یوتیوب با دیگه که مثلا همه خیلی شخصا هستن
یعنی که این نفرات زیاد شدن کردن گیره یک از گفتی دیدن گیره تو زیاد بشه خیلی 25 سال میشه من همین چی خیلی است یعنی خدا مهر داد است میگه چیکار کنیم من داچی شما ده ها اصلا حقیقتی حالا گویم من در نزدشان روبرو میگم یک نفر یک جون نشستیم شکایت آمیز گفت که همین تو کتی فلانچی بیزار کردتان همین جنگل گفته و درخت گفته شوخی آمیز گفت بعد برای ما جالب تو پرسکو کردیم گفتن که در همین دههای ما هم خیلی انسان هستن من مخصوص همین روز کفته اومدم من همینجا در پسی کار بسیار از درد دلها گفتن همین خلاصه همه گپ و همه صحبت ها میگه طبیعت احتیاط کردن در کار و خلاص نکنید ضررش میبینید هم در زندگی هم در آخرت طبیعت باید احتیاط کنیم این خیلی دل آدم میشد که آب افلاس میکنیم درختی تر میبریم درختی یاشی جوان اب بخور ریشش میکنیم میبریم اکو کم باشد از همون درد دلتون از چی فکر دارید من شما یک کمر دیدم من اینجا به این باغ برای چی بنیاد کردید چی علم کرد که شما بنیاد کردید من دیدم و عذاباتون گفتن همونجا اکوی مرادبک در پسی کادر گفتن که زمین خاک ندارد خاک کشانده ریخته درخت بنیاد کردید آب ندارد کانکان کردید من حاضر یک جنت مکان میموند که پس از سری شما هم این چیز برای شما ثواب است یک نام نیکتون میموند خدا خواهد حتی ما وقتی که از همون پایان می آمدیم در همون پایان دست همون نهال هایی که دیدیم گفتیم اینجا حتما کدام آدم بایگان نقشه کرده شده است من امروز هم از زبان شما میفهمم که تنها مقصدی باغ کردن است و درخت بنیاد کردن دیگر چیزی دیگر نیست چی گفتنی دارید اگه شما در وقتی که زنگ زدین گفتید که من آدم دیدگی هستم کی ما دیدید کجا دیدید خیلی یک مرتبه یوتیوب تماشا کردم خیلی یگانه شخص دیدم که درباره طبیعت درباره مثلا جنگل روی راست میفهمونن مردم خیلی انشالله از بیرون بریم اینجا با من الهی حضرت کدام وقت اینا چی خیلی کردم مثلا چخته مهنت های زیاد شدگی خوش رو میفهمونم اینا 2005 سال من به حجت داده بودم از خواجگی جنگلی شهر لیکن خودم 98 سال من یک شوق زیاد دارم طبیعت با 18 سالگی من اینجا باغ کرده بودم تمام من همین باغ کردگی خاکش دیگه جو بود اینجا با خاک نیست اینجا تمام زمین از گل زمین گل و سنگ بعد اینجا پیشتر بچه‌ها مایده بودیم جنگل بود اما جنگل چی خیلی نابود کردن نشه من با چشمم دیدم من بسیار علم کردم وای چون بچه‌ها مایده بودیم بعد بادام پیسته بود که همین روز عشق پیسته می‌خوردیم چهارم ما فقط بادام می‌خورد همین دیدم من با چشمم چی خیلی مثلا نابود کردن با چشمم دیدم برای همین من بسیار سخت رسیدم 25 سال میشه اینجا دستگیری‌ها هست حرکت می‌کنیم که خیلی این وطنی باید آباد باشه ما اینجا بیرون میبریم خدا خواه با ما علیحده بود اکوی مرازوی گفتن که همین جیسودا هم جنگلی اون طرفی دره نظر میکنه اکوی اینجا هم بچه ها موندگی یک دوتا چوپانی هم موندگی که یک کس با قین و قین همون برادر با کمک میکند من این طرف خودم دوربین میبینم و بعضی اگر نارساگی شود و من بخبر برای نسل نورس نگویم از کجا میدونن چی گفتنی هست مثال بسیاری شخص ممکن در معنی سرش جا شده ای که من حتی از زبانی بعضی میشنوم ده من به همین چیز علام میکنم البته همه چیز پروردگار برای استعمال و استفاده بنده آفریدگی نه که نه با اون چیزی که باید پایمال کنو همین از مقدار زیادت بور رو خیلی تورمال کن نگفته از این چیزا همین سخن دهنتون بعد همین چیزا از چند دهنی آدمای درست فهمیدگی که خیلی خدا داد است خیلی این چیزی خدا داد بور با میشه این برای ما شدگیم میخورونیم میبریم نه خدا علاقه من تو داد است این احتیاط کردن ما در کار این من شما امانتدار این دنیا با هم نزد پروردگار هم نزد دولت و وطن ما با اینه که این خیلی نابود کنیم چی میشه نسل آینده چی میشه ها پدر و مادرم میفهموندن هست من بسیار همین مکتباچه میبینم که بیاد مثال بریدن میبیاد میفهمونیم همین چی میشد که مثلا بهتر میشد که در مکتباش
мактабушон ҳамина камтар як кӯтоҳ кара мефаҳмонданд. Насли нав ҳозир ин чиз ба ваш нав мисол мехоҳад ки якҷо обод шавад. Ина фаҳмондан фаҳмондан накор. Баъзе буд ки ман ҳамин ҷангал нобуд шудагӣ буд. Ман ба шахсан ман мегуфтанд ки ту кори хато мекунӣ, ин аллакай нобуд, ин дигар намешавад. Ман 7 сол ба худо шукр аллакай ман пешаш мева будар омадаги ҳозир. мо шинонда дона чинонда ҳамин мисол ҷое шуд ки акӯ рафта бодоми ширнак оварда дона шинонда чӣ кардагем бодоми талхак ба бодоми ширнак пайванд карда меваша гирифт дидем аллакай. ин ҳама чиз дасти одами зод бахӯ. ҳар як шахс ҳамин аввалаш ҳамин диёри худашо обод кунад. ҳамин диёри худашо обод ки карда ватанашо обод карда ҳисоб. ин бисёр як чизи зарури мана шумо ба ҳамин чӣ хеле ки бадани одами зод ба пӯст рол медозад, ана ҳамин ҷангалу мана ҳамин ваям ба замин ваш ана миқта масъалаи шикор мебиём. Кап фақат барои шикор нест бародар. Кап вай кори худаш табиат мекунад. ман бисёр ҳамин масъала бисёр азоб мекишам ки охамис ҳозир масъал капки ки дар ҳамин минтақо ҳаст, дар ҳамин минтақаи ғиза ҳаст, дар ягон минтақа нест. ман зимистон агар шумо бид насиб карда бошад бо сёмка бикунед ягон минтақа ман қариб 7 сол бозо намемонем ки шикор кунад. инам кӯмаки як бародар шуд, асосан фархор омадам, номашо гуфтан вай нест, шарт нест. ҳамиҷа роҳбар шуда омада ман ҳамин завод ба бисёр кӯмаки ҳама одам расид. ба як бародори дига ман данғара буданд. ҳозир омадаги як роҳбар бо ҳамин завод ба Душанбе, як роҳбар Душанбе он касам. ҳамин кӯмаки ҳамин бародаро бисёр кӯмакҳо карданд. ҳазор раҳмат ба мисол ман бисёр миннатдор ки аким куҷо бинед, аким куҷо омада ҳамаро ба чӣ зарурият ҳаст ки омада мана шумо буд. як ғизани поёнба не, як мисол ҷангалу чиз ба не, бисёр ҳамин деҳа ба кӯмак карданд. тамоми ҳамин район ба кӯмакашон расид. ман хел шахсо ин хел нафароз мисол зиёд шад. ман барои ман аламовараш ҳамин ки яко бисёр деҳаҳо мерам бакун мо ҳаракат мекунем ки минуси кора нагӯем. де мисол ба чӣ хотир аз тарс не, авай не намехоҳем ки ҳамин зарар да як кас расад, дили як кас бад расад, ҳар кас худаш ақлу фаросат офарида охи. оба ифлос мекунанд, дарахта мебуранд, ҳайвонои азоб метиҳанд, намемонанд ки зиндагӣ кунанд, шикор мекунанд, торумол мекунанд, ягон гиёҳҳои шифобахша решакан мекунанд. ман фикр мекунам буданаш дар кор. мисол якта ман гӯем, якта шумо гӯед, як каси дигар бурод навор кунад. ҳамин чиз як кас шояд ки гуфтанаш барои 10 нафар ибрат мешавад, ҳамон 10 нафар 100 нафари дигар бо гапаш мегузарад. умидҷон раҳмат ки мисол ҳамин хеле як ташкилӣ кардагид. ҳозир мисол як гапи ҳақиқат як чиза вай гӯяга дар вай чӣ мегӯям ин барои худнамоиштӣ. худнамоиштӣ 1 сол мешавад бародар, 2 сол мешавад, 3 сол мешавад. ман 25 сол шуд бародар. худнамоиштӣ гарозем гӯям 25 сол шуд. 25 сол шуд. ман ҳамин соҳиба ҷон мекунам ки маротибае шуд ки фишор овара мисол ҳамин чиза нобуд кардам. боч гуфтам ки ман ҳамин 7 сол шуд як бародар омад ҳафт пиши худованд раҳмат кунад. худованд барои корш истиҳад бисёр кӯмак кард. ина мо шумо кардан мо дар кор. ҳар як мисол шаҳрванд як саҳмаш гузоштан аз дар кор ҳаст. ақалаш набурем, намеширонем, ақалаш набурем. охи эҳтиёт кунем. иншоалло ин оянда ба вай ҳаст. ман мисол бачаҳо дастгирӣ фирстодем. ин нафароз зиёд шуда. оянда ба насиб кар бошад беҳбудӣ пешравӣ ҳаст. манам дидосем рости гап гӯям дидосем майда майда дар назари манам ки беҳбудӣ ҳаст борем нисбат ба ҳамон солҳое ки медонед. ман вақте ки хурд будам ҳамон деҳаҳои мо мерафтем ҳезумкунӣ ба ҳамон амакомо тағоҳомо ҳезумо дар замин ғалтида хоб мерафт. тавар намебурданд, ҳама ҷош бор мекарданд. ҳамин тақрибан аз байни солҳои 2000 то 2015 то 2013-14-15 дар бисёр деҳаҳо ҳезумои қир карданд. бисёр. ин шарт не ки як деҳа ё деҳаи ман ё деҳаи шумо хеле ман медонам. ба пурраги тоза кардан дар тарбурӣ гузаштан дидан ки вазъият безеб селфурӯиҳо шуд, заминлағжиҳо шуд. он тарафои болии деҳаҳои шумо хеле ҷо лағжидагӣ ҳисоби бедарахтӣ. бисёр ҷоҳоя дарахтоша буридан селфурӯӣ шуд.
3 سال 4 سال از 2017 18 من بهبودی در تمام دهه دیدوزیم ما اچی تو این خودم همه خیلی در تو پیشون رفته دیو نزنن نمیفهمیم حساب نیست دیدم شد پیدا شدن آدمای گرچنده که زیدم هستن شکری پروردگار که آدمای طرفدار هستن درختای الکه احتیاط کنی کرده من به هر یک ساکنی همین به هر یک هموطن به تمام انسان روی سیاره پیشنهاد میکردم این اصلا شاید که برای بسیاری ها یا خنده آور یا مسخره آور یا اینکه میگن که تو گودک چه میدونی رو کار خودت کن دیگر و دیگر من نمیدونم این مسئله های روی فهمیش من همین از خودم به پایان دست ها مثال به دودرک های شیرین مصلحت میتونم که طبیعت احتیاط کنید با گفته بعضی به عقل و کم عقل ها نروید درخت بریدن اول است هم این ببینید از کدام جهت ها چندین جهتی هست که در دنیا عمل میکند دین، دولت، تندرستی، ایمان، وجدان، انسانگری از همه همین جهت ها خطا است درختی تر میبرید آب افلاس میکنید طبیعت نابود میکنید خیلی کن مسئله شکار یک مسئله وزبینی هست و هم در بعضی موردها اجازه دادگی هستند البته من میدونم که تمام نعمت برای بنده آفریده شدگی است لیکن همین یک شعار گفتن بعضی شکارچی ها میگن که همین زنید غلطه تمام کیفتون ده هوای اكو یک هزار یک خیل کیف هست همین روی دیگه کیف کنه داخل همین بعضی کیفو گذشتن در کو برادر عزیز مالش گوشنه تشنه یعنی اکو موزی گفتن سالهای گوشنگی میگویند حتی علاجش نمون اومده بادامای کنده برده روغن کرده فروخت که زندگی میبینم بچه نمورده گوشنگی او این درختای ریشه‌کن کردن گیریم بعد کد این دنیا یک خیل نمیستاد باز هر یک شیرینی تلخی دارد باز هر یک شب تاریکی دارد هر یک تاریکی روشنایی دارد همه چیزا باید فکر کنیم من از تحت دل میگم اگر سخنان ما به کسی رفته بد رسید بخشش میپرسیم اما حتما این کارای باید کرد طبیعت احتیاط باید کنیم من حتی آشکارا میگویم که بعضی انسانایی هستن که این چیزا به همه کج برده و بعد به سر ما بلا نخرید هستن انسانایی که از وظیفه استفاده میبرن حتی میفهمید حتی استفاده میبرن طبیعت پایمال میکنن الهی برکت یابید همین کارای نکنید سلامت و سربلند باشید از ما میبریم باغ با تماشای نظاره میکنیم